Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Hadian baka Deputy Commissioner jonga East and West Khasi Hills District haka arpuai tarik rumpang arjar arpusan kala aya kejing bencai pajba leng baki lat patai kubor halor kejing mi kejing keno nagi katto ka ningut ki pajba ka lat miri ki bahap hapo ka Mairang constituency bakim shim layo jing tip haka baya day bat ka polling station baki day ban tap vote kala penlong ru ya ki sordar jong ki artali ki shnong ki bakan tup yo sordar ka shnong mausawa ding shit pat usordar ka shnong nongkti manai bakin ayak jing bencai haka tega juk ka sngi shushu haka arpu artarik rumpang arajar arpusan ki riorang ba na lat miri ki lalej ban ya kendo ya ka DC da ka ba ai ru da ka jing tho ban kerpat ban thaulat bakin yo biang ban tap vote nakaliang gilat patai kubor gila persyang ban ya kren bat kini girang ba nrai kim shim latre bat ki ong bakim kwa shu ban kren halor gani ka kam da ka ba ong ru bagila pediang ya kejing bensyai jong ke DC. Haba kren cekilat patai kubor u Additional Commissioner Election ke East and West Khasi Hills District ulai tu ba kanom don shu kejing tap vote hakatai ke polling station namar ba kam shimla don kejing duna nakaliang jong ke office jong ke DC kumbalami kejing keno. Ulai tu ru ba kejing kren bat ke DC kita gibriu kila sengutu bat kila pediang ya kejing bensyai. Tagbiwan tebut nakato kadong kilawan ne nrungut sene kibasa tanglai pusau dan ong bom tip komdei nagaleng jungi sadar sino ngila pentip boro ban ngila pensyai ba yang ngila penken rek no ya kan ke polling station sia kan ke LP school jongga nongkti bat katai ru kadai ke sinong jungi namar kamiri kadai tanggadong ban ngila penkere kan ke polling station leng ma jingi penbet lang penbet dunti kamdei bangile tang mangi kilawan ban ukuri namar kata ke skor kambiang syu nanu kisna maladap dan mentak senam kala ban penken re kan ke polling station ban ship ma kan ke building sana ka nongte ke LP school ke jung anu ngi kisna maladap ngila pentip bang salah ban penken re no sana soal action ngada pentip mar kan ke jim tip ndai tang bam tip mata sitayo asyo re ke jim tip lam tang no lai banai so banai ndai baro artali kisnang ngila pentip kilai tip pajba baro bau pajba nrius pa tam la tip kumno ki lai pho sao kim tip tesgo langok mo naglian ni baro argi sodaru du manta habala kut kanika sao baje do bang mila close kanika di thobot hanne pangkat ki polling officer te kim manda bai dei wa tu ka news clipping menen ka bomi ya ka boong ba sau pungut tam ki bom yo thap vote ha Mairang constituency ti ga kwa pa itu wa kitu gibrio di ba shong basa po lat miri yang tai ka badai kawai na sections ka tai ka lat miri polling station ha ba kan thup ya ka lat miri ang ta ka nongkti bat ka mau sawa di shed ti kumbra pensyai madam DC menenru wa ka kerteng jung kini gibrio ki dan hapo electoral roll kat kum kani ka roli ki dan sau wingot ki dan sau wingot kini gibrio ki ba kini gibrio ki ba hapo section jung kalat miri but in remote na preng jung kini ki remote preng jung kini ki sau wingot ki la thap ya ka vote henen ki ban ong kata ka nakaliang jong office ba kadam ke jing duna ha ba klam pentip ya kata ka jing kadria ya ka jaka tebut de kolong bukla nomor ni la sim ya ki necessary steps ka bangi dem pun ban pun bra lingba usodar jong ka nokti hang tu ba lai thu ba la le announcement ban pun bra ba kini ki baka polling station na shift na po lat miri LP school shift po ka nukti manai LP school ti katanaw kalong ka ba kabobiang ha katu ka polling station menen sanspa sa sangut na kibri kibla wan ban tebot
Hinin ha katu polling station tika ba pen I ba kibrio kila long aware ya kata ka polling station ke bathamai ya ke polling station ke bathamai ru ka ba ngila ale ya ka relocation na du usnam arhajar pusau ha ka por bangile ya ka summary revision ka ba ka ECI ke jupta man ka por ti ke jupun kerja kalau nak ada ba ki facility sang tu school kum ka ka toilet tika space ka ban pitip ko polling station ka hapan kam puloi ti kam da biang shu ti bat kani kanong ti mana LP school kan ka di building ka ba dan ka portion ka barang dapsna thamai ti ka biang lut bor ka kitu ki asset minimum facilities kat kom ka jing kwa jong ka ECI ti ni pen kerja nomor ban pensuk hi ki nong tek bu ti kani rungile lengba ka jing yo pediang ya ka city na kini kishnong hi mana nokti ba na mo sawa undishet ti kalat miri kumbolong menta ngila I persangwa yo soldar ti kamdan ka rekod student soldar ti wat apo office jong video mairang ru kaba ngisha kaba ijubo maintain ya ka up to date list jong ki soldar bar ki contact numbers ti ngila check ti reda poi hakalat miri kamdan ka no ka details jong ka jong ta soldar shno kini kibrio mana kila awan banyak kendu kila air ke kani ka city tinggal pensyai nu ya gitu ki brio ki bawa mi mana ba bangila le ya ka badan kam nak kalian ka office ngila pentip ya ka relocation juga polling station nadu ka por badan ka summary revision lengba isodar jong kasnong nokti kasnong mau sawah hang tu tibat kunju lengba I BLO te shushu ka ba pen scam ba kaladon ke jingtip ya ka ba shift ya ka polling station kalau ba nriumut na ki tu ki sa kuingut ki badan ka kerteng hapo ka electoral roll jong ka tu ka section ka lat miri ki la light ban tek bot ni kesni di kata kalau ka jing pensyai na kalian juni ba mene hadin bangila ikram begini brio mila pensyai te kiru ki la song thu hi ba nomor ba ngimla syu ban penlong ya ka pol RC ka pol adepan penlong menen tingila ong ru iki jing sya kila de bon mi sya office men ada dan kan unu ka jing bum hun te hadin ki jing pensyai te kiru kila priang ya ka jing pensyai na kila office